Episkop Stobijski David. Svete tajne, učestvovanje stvorenog u nestvorenim. Njegovo preosveštenstvo episkop Stobijski i mjestobljustitelj strumički gospodin David Ninov piše o značaju svetih tajni i njihovom blagodatnom dejstvu u životu crkve. Ovom prilikom vladika čini poseban osvrt na emisiju Svetotajinsko bogoslovlje autora katihete Branislava Ilića, koja je blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Novosadskog i Bačkog doktora Irineja u okviru 3 ciklusa od 100 emisija emitovana na talasima radio besede eparhije Bačke. Poglavlje 1. U njegovoj mistagogiji sveti Maksim Ispovednik predočava da je crkva ikona celokupnog sveta koji se od vidljivih i nevidljivih suština sastoji. Saglasno ovom iskazu, ali i uopšte gledano iz perspektive Svetog pisma i predanja, svet je stvoren da postoji kao crkva. Sledstveno, nije moguće da se primenjuje rascepljujuće, razdeljujuće sagledavanje između crkve i sveta, niti je pak moguća podela na sveto i zagađeno. U kontekstu rečenog, a gledano kroz prizmu pastirske teologije, izvesno je da oduzeti iz evanđelja u metaforičkom smislu karakteriše pali svet. No ipak Hristos gleda na veru onih koji su doneli oduzetog i sa ljubavlju se odnosi prema njemu. Očigledno, Hristos gleda na tog čoveka, tačnije rekli bismo na taj svet, kao na svoje dete. Dakle, onda kada svet ne sagledava smisao i cilj svog postojanja, crkva je pozvana da mu predoči i oprisutni njegovu autentičnu perspektivu, budući da vera nije individualističko pitanje, već ima jednu čudesnu eklisiološku dimenziju, to jest ona je vera zajednice. Razume se, tragika koja prati tajnu Hristovog prisustva u svetu izražava se kao nemoć tvorevine da vidi tvorca. Zato za crkvu ne bi trebalo da postoje neprijatelji, čak i u slučaju kada je neki ne prihvataju i ne učestvuju u tajni crkve. Svet po prirodi nije zagađen nezavisno od onoga što se zagadio. Crkva nije opredeljena od strane sveta i ne negira svet, već deluje da bi ga osvetila. Njeno svešteno poslanstvo se sastoji u vođenju čoveka u zajedničarenje i učestvovanje u životu Božijem. Crkva je suštinski prisutna i korisna za svet, onda kada je oslobođena od sveta. Poglavlje 2. Saglasno rečima svetog Nikole Kavasile iz njegovog izvesnog dela Za život u Hristu, upravo život ispunjen trudom u podvizima porađa unutrašnjeg čoveka, onog čoveka za kojeg sveti apostol Pavle kaže da je sazdan po Bogu, i dodaje da se preko svetih tajni začinjemo, ustrojavamo i nadprirodno se sjedinjujemo sa Spasiteljem Hristom. Parafrazirajući svetog Kavasilu, rekli bismo da kada u kuću uđe sunčeva svetlost, tada svetiljka koja je zapaljena u kući više ne privlači poglede gledaoca, već sunčevi zraci obuzimaju svetlost kućne svetiljke. Sledstveno, na isti način, u ovaj život, preko vrata svetih tajni, ulazi božanstvena svetlost i useljava se u čoveka, preobražavajući njegovo postojanje. Ta vrata je otvorio Hristos i nikada ih ne zatvara, budući da je preko njih stalno prisutan, te, kao što kaže sveti Kavasila, on je i bit će sa nama večno. Neophodno je da se ovdje sasvim na kratko osvrnemo na jedan istorijski aspekt koji se odnosi na broj svetih tajni.
Naime, izvesno je da je od 1545. godine do 1563. trajao sa prekidima sabor u Tridentu koji predstavlja pokušaj izmirenja rimokatolika sa protestantima. Pored mnogih odluka u toku ovog Tridentskog sabora kao odgovor protestantizmu koji je opredelio postojanje samo dveju svetih tajni, Rimokatolička crkva opredeljuje broj od 7 svetih tajni. Povrh svega, rimokatolički skolasticizam ima potrebu za racionalističkim objašnjavanjem svetih tajni. Na primjer, na osnovu Aristotelove filosofije, skolastici tvrde da hleb i vino na Evharistiji, koji su materija, ostaju hleb i vino, a prizivom se menja njihova suština. Rimokatolici su sazdali i termin rečenog, promjena suštine. Na istoku hleb i vino se pretvaraju u telo i krv, ne menjaju suštinu i nije moguće da se istraži sveta tajna. Istok ne zalazi u racionalističke analize. Sveti Damaskin kaže da je dovoljno što znamo da se sveta tajna savršava nestvorenim energijama Svetoga Duha. Za pravoslavnu crkvu nikada nije postojala nužnost brojanja svetih tajni. Za crkvu sveta tajna je liturgija i ceo čovekov život kao liturgijskog bića je sveta tajna. Dakle, svetih tajni je bezbroj, kao grana na drvetu. Zato sveti Kavasila u svom tumačenju svete liturgije ističe da svete tajne izobražavaju crkvu, no ne kao simboli, već su one za crkvu kao loze na čokotu, po rečima Gospodnjim. Odatle zatvoreni broj od 7 svetih tajni nema osnovu u pravoslavnoj teologiji, a povrh svega često vodi u pogrešna tumačenja i zamke. Na primjer, svete tajne nisu službe koje su izolovane od liturgije, koje su nezavisne od evharistijske zajednice. Pravoslavno predanje ne može da prihvati privatno savršavanje svetih tajni bez prisustva, bez sabranja vernog naroda. Zbog brojanja svetih tajni i zbog njihovog razdeljivanja od tela zajednice, u skolastičkim dogmatikama svete tajne se dele na obavezne i po želji. Sa aspekta pravoslavne eklesiologije ovakva podela je potpuno neprihvatljiva. Različite su svete tajne, ali sve služe celom telu evharistijske zajednice. Pravoslavna teologija odbacuje autonomizovanu, individualističku antropologiju. Čovjek je deo evharistijske zajednice i čuva svoju celovitost i neoštećenost učestvovanjem u božanstvenim, nesazdanim energijama. Poglavlje 3. Nesazdani Bog posjeduje svetost, a sazdana tvar učestvuje u toj svetosti. Nikos Matsukas ističe da u tajanstvenom odnosu Boga sa svetom živototvorna, umudrujuća i obožujuća božanstvena energija sačinjava projave svetih tajni u tvorevini. Svete tajne su dakle projave odnosa sazdanog sa nesazdanim i savršavaju napredovanje liturgijskih bića u bogopoznanju. U pravoslavlju svete tajne nisu apstraktna niti besmislena magijska delovanja. Logos Božji je živ i delotvoran, savršava svete tajne, te sledstveno nije moguće da postoji bezlogosna sveta tajna. Dakle, karakter svetih tajni je antimagijski, budući da se svaka sveta tajna temelji na konkretnom istorijskom događaju. Na primjer, sveto krštenje ne bi moglo da ima osnovu niti validnost kao služba ukoliko mu ne bi prethodilo očovečenje, krsna smrt i vaskrsenje Hristovo. Uopšteno, nijedna sveta tajna evharistijske zajednice ne može da bude odsečena od istorijske stvarnosti. Zato u crkvi za svaku svetu tajnu postoje konkretni materijalni elementi koji se osvećuju i preobražavaju. Reč je o istini i životu koji su ovaploćeni u istorijskoj stvarnosti i predstavljaju trijumf nad onim silama koje čine da tvorevina rđa.
Taj trijumf je u suštini isceljenje tela stvorene stvarnosti. Zato i celokupno svetotajinsko bogoslovlje polazi od, rekli bismo, glavnog interesa otaca, koji se oduvek sastojao u sledećem: da se osigura realnost oboženja čoveka, koje je moguće samo u sabornosti crkve. Sazdano je predmet nauke, a tajna je predmet harizmatičnog iskustva. Između nauke i teologije ne može da postoji konflikt, budući da se prva bavi sazdanim, a druga nesazdanim. Realnost oboženja pak Sveti Simeon, novi bogoslov, slikovito i iz ličnog harizmatičnog iskustva opisuje u svojim himnama božanstvene ljubavi. Ceo si nepokretan, pa ipak pokretan vazda bivaš. Ceo si izvan tvari, ceo pak i u celoj tvari. I nas, koji u čulnom i vidljivom prebivamo, izvodiš ozarene svetlošću tvojom i postajemo to što jesmo, sinovi po blagodati, udovi Hristovi postajemo. Hristos mi je ruka, pokrenem li ruku, Hristos celi je moja ruka. On bivajući mnoštvo ostaje jedan nedeljiv, a ipak svaki deo samim celim Hristom biva. Bog se ne postide da postane sličan tebi, a ti stidiš li se podoban njemu da budeš. Poglavlje 4. Imajući za cilj upodobljavanje Hristu Gospodu, na talasima Radija Beseda početkom 2018. godine počela je da se emituje emisija Svetotajinsko bogoslovlje. U drugoj polovini 2020. godine bilo je zaokruženo ukupno značajnih 100 emisija sa detaljnim osvrtom na svetotajinsko bogoslovlje crkve. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Novosadskog i Bačkog gospodina Irineja, autor pomenutog serijala Katiheta Branislav Ilić istovremeno je obogatio savremenu srpsku teološku scenu i uspešno ispunio postavljeni zadatak upoznavanje sa smislom savršavanja svetih tajni, sa značenjem pojmova sveta tajna i svetost, sa odnosom svetih tajni i liturgije, potom sa sagledavanjem svetih tajni u kontekstu aktivnog liturgijskog života, imajući u vidu problem da postoje ljudi koji se, na primer, krštavaju ili venčavaju i sasvim pogrešno time završava njihov odnos sa evharistijskom zajednicom, i na kraju upoznavanje sa autentičnim teološkim pristupom prema svetim tajnama, koje su podrobno bile predstavljene kroz svih 100 osvrta u emisiji Svetotajinsko bogoslovlje. Pomenute emisije lako se mogu naći na YouTube-u i sasvim logično bi bilo da postanu sastavni deo audio arhive onih ličnosti koje žele da se upoznaju sa samobitnom pravoslavnom teologijom, prvenstveno, kao što naglašava i autor, u odnosu na svetu Evharistiju, koja predstavlja izvor svih svetih tajni sa ciljem pravilnog sagledavanja celokupnog svetotajinskog života crkve. Saglasno stavovima Janarasa, pod uticajem institucionalnog birokratskog poimanja crkve, danas mnogi pri pominjanju svetih tajni na umu imaju nekakva proforma ceremonijalna sveštenodejstva, preko kojih sveštenici predaju vernicima nekakav apstraktni blagoslov. Radio Beseda i Katiheta Branislav Ilić emisijom Svetotajinsko bogoslovlje izvode iz koloseka pomenuto isključivo birokratsko poimanje crkve, te predočavaju i oprisutnjuju uzvišeno svešteno poslanstvo čoveka koji je prizvan da učestvuje u blagodatnim darovima Svetoga Duha, da učestvuje u obnovi života, da se pričešćuje lekom besmrtnosti, da sahranjuje starog čoveka i da savaskrsava u novom životu sa vaskrslim Hristom.